Ni kuri Top Figure TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro bya Top Figure TV. Bakunze ibiganiro bya Top Figure TV nkuko musanzwe mugenda mukurikirana ibiganiro cyangwa se mugenda mukurikirana umuyoboro wa YouTube wa Top Figure TV, tuje kubabwira inkuru, amakuru atamenyerewe mw'inosi, amakuru atamenyerewe, aho umukobwa yagiye gutora diplome mu ngorofani. Rero tuje tubanyuriremwo wese uwo mukobwa n'uwahe, byagenze bite, byagiye bitangaza abantu benshi uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. By'ukuri nagasha kabereye mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara ya Muramvya. Mu ntara ya Muramvya by'ukuri n'amakuru cyangwa se n'ibintu byabaye bitamenyerewe haba ku isi cyangwa se muri Afurika. Amakuru y'umunyeshuri yarize amashuri nk'uko n'abandi bose biga amashuri, arayasoza. Noneho rero amaze gusoza amashuri, hari muri iyi weekend ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'2024, aho uwo munyeshuri by'ukuri yize amashuri, yiga mu gisata cy'uburezi, aho yarasoje ni kuri Lycée Communale Rutegama. By'ukuri rero hari hagezeho baja gufata diplome. Rero nkuko ikinyamakuru cyo muri icyo gihugu bita magazine cyagiye kibyandika, nkuko bigiye biza kugaragara muri video, mugenda mubona video y'ima kino kiganiro. By'ukuri rero ibyo byabereye muri Commune Rutegama, intara ya Muramvya. Ni mu gihe abanyeshuri bariko barahabwa impamyabushobozi cyangwa se impamyabumenyi. Umwigeme arangije mu gisata cy'inyigisho cyangwa se mu gisata cya education kuri Lycée Communale Rutegama, yaje gutora impamyabumenyi yiyunguruza mu ngorofani, gushikaho ibirori byariko birabera cyangwa se gushikaho imihango yo gutanga iyo diplome yariko irabera. Hari muri Commune Rutegama, nkuko twayivuze, intara ya Muramvya, nkuko byagiye byemezwa na bamwe mu bayobozi b'uburezi muri iyo ntara. Twagiye rero tubashake se niki cyateye ibintu, niki cyateye uyu mwigeme by'ukuri ajya gufata diplome mu ngorofani, kubera ko ubwo buryo bwo kwiyunguruza butamenyerewe. Isinzi ry'abantu benshi ryamukurikiye batangarira uko kwiyunguruza, bivamo akajagari gakaze cyane mu muhanda hose. Ntabwo byari byoroshye by'ukuri, hanze no mu kibanza bariko bakoreramwo ibyo birori, abantu bakomeje kuguma bashungereye ari benshi batera akajagari nkuko mugiye kubireba muri video nkuko byagiye bigenda. Rero abarezi bariko batanga izo mpamyabushobozi bahavuye bafata imyanzuro yo gusubiza inyuma uwo mwigeme n'ingendeshwa yiwe cyangwa se n'ikinyabiziga yajemwo. Biba ngombwa ko bamusubiza inyuma, igikorwa kibona babona gukomeza batanga izo mpamyabushobozi, kuko hari hagiye higaragaza abantu benshi cyane. Bituma hagaragara akavuyo kenshi, bituma bariko baratanga izo mpamyabumenyi nabo basugirirwa cyangwa se abantu b'abana benshi babura uko igikorwa gikomeza. Nibwo rero bagiye gufata umwanzuro, uyu mukobwa bamusubiza inyuma. Rero nkuko twagiye tureba mu binyamakuru bitandukanye, twagiye tuvugisha abantu benshi ku kijyanye n'aka gashya kabaye. Ubuyobozi rero, ubuyobozi bw'indero cyangwa se mu buyobozi bw'uburezi muri icyo gihugu, muri Commune Rutegama, bagiye kwemeza ayo makuru, ariko bakamenyesha ko biturutse kuri ako kajagari cyangwa se biturutse ku kavuyo kaciye kaba, byabaye ngombwa ko basaba uwo mwigeme gusubira inyuma
akazogaruka gutora impamyabushobozi mu yundi mwanya atari muri uwo mwanya. By'ukuri rero ni ukuri byatangaje abantu benshi. Uwo mwigeme nawe ubwiwe yagize icyo ashikiriza bamaze kumubaza impamvu yaje mu ngorofani, impamvu aribwo buryo yahisemo bwo kwiyunguruza kugira ngo agere aho ariko hatangirwa izo mpamyabushobozi. Ubwo rero mu kajwi gatuje, mu kajwi by'ukuri rero kameze ukuntu, umwigeme yavuze ngo by'ukuri yarashatse kwereka abantu ko ari we muntu yaje mu ngendeshwa itandukanye n'iz'abandi, cyane ko abantu bamenyera abantu bajya mu modoka zitandukanye, abantu bakaja ku mamoto. By'ukuri rero nuko uwo mukobwa we yabigenjeje. Ati uwo mukobwa arahawe ikaze umwanya uwo ari wo wose yifuza agatora impamyabushobozi. Ayo n'amajambo cyangwa se n'amagambo yagiye aturuka mu buyobozi bw'uburezi muri ako karere. Bamwemereye ko n'ikindi gihe yazagaruka aje gufata impamyabushobozi ye. Rero ntibashoboye kumubwira niba igihe yazagaruka muri ngorofani cyangwa se yazagaruka mu modoka cyangwa se yagaruka n'igare cyangwa se yagaruka n'ikindi icyo ari cyo cyose, ariko ntibigeze bamubwira ngo uzagaruke mu ngorofani cyangwa se uzagaruke mu kinyabiziga kimeze gutya. Noneho rero tugusaba komenti, tugusaba kugira icyo uvuze kuri iyi nkuru. By'ukuri murumva ntabwo ari inkuru yoroshye, ni inkuru yatangaje benshi, yatangaje abanyafurika, itangaza abantu bo ku isi yose, yatangaje abanyarwanda, itangaza n'abarundi. Mbese muri aka karere kose nta hantu hari bwigere haba igikorwa nk'iki, nta hantu bwigere haba agashya nk'aka. Rero nk'uko mugiye kubikurikirana muri video, by'ukuri ni video ngufi ariko ni video iduhamiriza ibyabaye, ni video iduhamiriza inkuru yabaye ku mugaragaro. By'ukuri rero bakunzi ba Top Figure TV, twongera kandi tugeraho tunabamenyesha inyuma y'amakuru tugenda tubashikiriza kuri Top Figure TV. Mu minsi iri imbere turiko turabategurira ibiganiro by'ivuga butumwa bigiye guhora binyura kuri no muhora wanyu wa Top Figure TV. By'ukuri rero abakozi b'Imana batari bake bariko bitegura gukora kuri umurongo wacu, gukorera kuri channel yacu. Hari n'ibikorwa byo kuvugurura channel ya Top Figure TV mu minsi itari mike. Ku bakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV, by'ukuri tugiye kongera gusubira mu byishimo, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Rero tubashimira abakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV, mukomeze mugumiza amaso kuri channel yanyu ya Top Figure TV. Noneho twirebera akavideo uko byagenze, uko umukobwa yagendeye mu nkorofani, uko umukobwa yagendeye mu kinyabiziga kitamenyerewe agiye gufata